Ki khubor ka bate se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka National People's Party Jhadc Hills Unit kalapan benapat bakal apply yaki application form na kabenta ka election MDC sa Jhadc Hills Autonomous District Council. Yakani lapan benada State Working President Uma Wailat Miki Shalla habayakren bat kilat patay khubor ha office traikam jong NPP kabadon ha lat halabo West Jhadc Hills District ha ka Pratarik Urisao. Ula pentip ba gino ki Kyrtong ki Kwah ban Ïakhun naga tiket NPP. Kila ban yo yaki application form na office traikam jang NPP naduk ka Pratarik Urisao haduk ka Lifeway Tarik Urisao. Haga por shipau beje men step haduk san beje janmet. Nagaliang yung ka NPP Jhadc Hills Unit hiro ko wi. Kwah pentip chat pai ba waro. Wa hadin wardep ya chongi ya ka election committee yung ka Jhadc Hills Worokowi ha ka jing amlang ka ha ka jing yalam yung nya bhalang dhar ha ka jing amlang yung coming one ombon MLA yung ka Raliang constituency ka Santa Mary Shilla ka MLA na ka Sutengah Saipung bat niliang yung kam state working president bat kam jole u district president hakjing amlang yongki neliang yong party darai wa upelait no ya ka first phase yong kanika application lani kiwan kiwa kwa u yele naka party NPP hakanika election MDC yong ka Jhadc Hills Autonomous District Council tekateto ka jing pentip nagaliang yong bat kam jole neliang yong nado negasni kam langba kam pembenai kate te yaki application naman dasdang uyo nado negasni ke Pratarik yong benai Oktober arjar arpaso bat ukut ko hado ka lephawi tarik yong uni benai Oktober yong uni usnem te yaki candidate no ki aspiring candidate dan iguan ku kwa u chim ya ki application ye giu yo na office party giong ko heni ha latrbo nado haki office hour ye wang nado ka chpawaji hado ka sanwaji man ka sngi haki office hour nado ka Monday to Friday te kita to gi kijing pentip na kaliang yong kam ka party yong ka NPP na po ka West Jhadc District kani ne ba senda wai ka application mo da wai lang ye waro temut ang bayi QM lani ya ki wadang Kwah le temut I wailang ye waro temut base kalor untuk wong ngemot QM kat ni temut daman lepa ba henry kam wai application te ki apply ni teman hadin do apply te ke party da rai kon bayi te yo ko first list ni bha le Kwah chwai ni bha mo kal kam man kat te dang man go ko totally go thame ye ong jan to ko first party ko khot ya kini ki application te kamu man kate dapat ya ke response ne bah ka punut wong ne bah mi tip boy ne bah ni nang first phase te mputi bi hado kat won ki wadau apply pu ye wi te ye ne te I dapat kat kam ke response yong ki mo ki candidate boy ye man boy ni first phase de yo ye pun worok ki sit te boy the smart you announce te boy ye ong dau men ki kat tu kat ni ki sit boy ki wa mod dau hab ya perkhat te kamu man kate temut ang dapat ye response yong kinong nong apply te de mete di open mi ye kelis nei liang yong hi kamu man kate ne ba I modu ong ba ne ba impuyo mo de proof le ne em yo snia wi ne won ne ba kamu man kate do ne sni yo ro ki MDC ko em lang mod scam ni bat kam jo le yo dang ye le ki kre ne benta ke inang salang bat kam jo le ne benta yong party te kamu man kate hi yo em kaite won Henry la em kami tele ne ba hau khat do chong hamon kayong ki ne ba imye bi ong to em kat ni mo woro wi le ki la ne kam te ter ne ba hau khat do ile chong ile o wai khnang ye ni application le khnang Kwah yo to ki won ki wala ki wadang Kwah wi le na ka party
bat ki won boy em kam kita le imi om tang henry hadun negas ni em yo ke report ku kam kita ho mut kate to dukat ke yong i ke party henry woro ke party ki jan nang kong ki kwa be ki yo bru kwa chakri hok yo pan ba ne ba ka ni to ka kam chakri yo pan ba the no doubt how chakri yo pan ba kwa le yo di ki bru ko de experience haka mo haka kam im lang sa lang haka kam sanchar kadar bat kam jo le mo ka take expectation yong i tang wa im tv mon ne ba jing expectation yong i ho em bai ko rap perkhadi da kita ko da em ya ka take experience bat kam jo em ka start ka tip mot ka ta hi ka main ko i expect i kam ko party wa yu chukri pai ba te ultimately ne ba haka kam da tip hi haka ni mo sanchar haka constitution yong india membo ko wa to la dam mp kita la mi bi apply te in kam ka party i kwa hi yo ya ki candidate ki wa một cái em sketch ya kata kecing terang wo sunchar wo chakri nei benta yang pai ba kamu man katte ne ba ha kecing ya klam yong i le ne ba wa da kam da yo kin ne to ga first wa to na kalian yong ga jain tia i do float yang ni ga te kini to ki wa ya klam di po hajrong mo kita ki một ki ni ki he yong ka party yong i ko dan hajrong yong i cho ta kamu man katte cho kat kam kecing tip yong in pu te ya katen ne ba kam tv to election dan em sali bana te chibon gijing kala te kamu man katte dangas nyau bod dang smart wore nga comment so halorte tang kat kam ka direction la ni na ka jing tv na ka party ma hado ka tempo em ko won ka prepol alliance ko won ka party